Čiča, miča, priča za vas, deca. Dobrodošli u vreme dinosaurusa. Pripremite se za uzbudljivo putovanje kroz svet najvećih stvorenja koji su ikada hodala zemlju. Da li ste spremni? Krećemo. Ovo je moćni T-Rex, jedan od najpoznatijih i najopasnijih mesoždera. Bio je visok oko 4 metra, a dugačak skoro 12 metara. Imao je ogromne zube i jak ugriz. T-Rex je lovio druge dinosauruse i bio je kralj svog vremena. Pogledajte ovog velikog piljojeda. To je Triceratops. Imao je 3 roga na glavi i veliki koštani štit koji ga štiti od napada. Bio je dug skoro 9 metara, ali se hranio samo biljkama. Pravi dinosaurus tank. Ovo je brzi velociraptor. Bio je mali, a veoma pametan i brz. Imao je duge kandže na nogama i često je lovio u čopor. Iako je bio visok samo oko pola metra, bio je veoma opasan. Pravi mali ratnik praistorije. Stegosaurus je lako prepoznatljiv po velikim pločama na leđima i šiljatom repu. Iako izgledao zastrašujuće, bio je miran biljojed. Repom se uspešno branio od predatora. Bio je dugačak kao autobus. Brachiosaurus je bio jedan od najvećih dinosaurusa. Imao je dugačak vrat kojim je dosezao visoko drveće da bi jeo lišće. Bio je visok kao velika zgrada. Hodao je polako, ali nije imao neprijatelje. Bio je pravi džin među dinosaurusima. Ankylosaurus je bio kao pokretna tvrđava. Telo mu je bilo prekriveno oklopom, a na kraju repa je imao ogroman koštani čekić. Bio je biljojed, ali vrlo dobro zaštićen. Kada bi ga predator napao, bum, snažan udarac repom ga štitio. Spinosaurus je bio jedan od najvećih mesoždera. Imao je dugačak nos kao krokodil i živeo je blizu vode. Na leđima je imao posebno jedro koje mu je pomagalo da reguliše temperaturu. Umeo je i da pliva, pravi vodeni lovac. Pteranodon je bio leteći reptil. Imao je ogroman raspon krila i dugačak pljun. Leteo je visoko iznad mora i lovio je ribu. Njegov oblik mu je pomogao da leti tiho i brzo. Pravi gospodar neba. Upoznajte neobičnog dinosaurusa, Parasaurolofusa. Najlakše ga prepoznajemo po dugom, zakrivljenom rogu na glavi koja liči na C. Pomoću tog roga je ispuštao glasne zvukove i komunicirao sa svojim prijateljima. Bio je biljojed i mogao je da hoda na 2 ili 4 noge. Zvuči kao pravi dinosaurus muzičar, zar ne? Pred vama je Quetzalcoatlus, najveći leteći reptil koji je ikada živeo na zemlji. Njegova krila su bila široka skoro 10 metara, kao manji avion. Imao je dugačak kljun bez zuba i lovio je ribu, insekte, pa čak i male životinje. Kada nije leteo, odao je na 4 uda, kao čudna kombinacija ptice i žirafe. Hvala vam što ste putovali kroz vreme sa nama. Koji vam je dinosaurus bio najzanimljiviji? Vidimo se uskoro u nekoj novoj pustolovini.